play! Pozdrav svima, evo pre svega da se izvinim zato što nisam 2 dana izbacivao nijedan klip, ali to je zato što stvarno ne znam šta da igram, mislim koju igricu da snimim, i kuma 987 iliti Jelena mi je dala na Skype-u ideju da snimim neku igricu koja je mala, tipa mini game. Mislim, neko od vas zna to kao mini game, neko kao male igrice, neko ih zna kao sitne igrice. Znači, u svetu se one tretiraju kao do 1 GB je mala igrica ili ti mini game. Znači, preko 1 GB je velika igrica. Tako da će dopunjavati kad ne znam šta da igram, ovako neku sitnu igricu, čisto da vidite šta i kako. Napisat ću kako se ova igrica zove, pošto sam stvarno zaboravio nešto. World Gone, nemam pojma, vidjet ćete. U svakom slučaju, ajmo da igramo jednu malu igricu. Sitnu. Čim igram je po prvi put. Šta treba da radim, ne znam. Hold, šta da hold? Nije enter, nije enter, nije. Aha, evo ga nešto se desilo. Aha, hold E. U suštini ovo su one gumene bombone. Vidio sam na traileru da je lepa igrica, tipa avantura neka, 2D platforma. See that switch? Why don't you throw a couple of your buddies at it? Aha. See what happens. Dobro, ček sad treba da nacentriram to. Kad bi ja to znao. Pojeba ovog malog, dođemo. Aha. Bravo, mali. I šta sad? To. Congratulations on surviving. Now let's find a way out of this heap. Thank you. Double jump. It means you jump. Aha, evo dobili smo double jump, ili ti dupli skok. Once, then again. Aha, pazi nešto dole. Evo, uzeo sam neki verovatno bitniji detalj. The ground pound. Forget it. Go find some friends. Maybe they can help you out. Okay, I will try. Kao što sam malo pre rekao, stvarno sam zaboravio kako se zove igrica. World Gone Soar. Tako nešto. Oh look, more little friends. For candies, it's all about the love. I šta sad? Absorb them to grow mighty. Aha, hold E. Sad sam veliki. I sad najvjerovatno... Oh, look at the big man. Throw your weight around by jumping and pushing down to smash stuff. A ovo? Kako da te vratim? Ovo sam treba da uradim da se smanjim. Toss a friend at the button. That'll trigger the party popper. What the hell is that? And you're stuck. Beži bre. Push the button. Get the hell out of Koji je there. baton? Sam živ. Jesam Đoku. Ajde bre, Isuse. I'm alive! Reminds me of something I saw in your mother's bedroom drawer. Vem ti mamu, ja tebe. Hopefully it's not creeping around here Ne somewhere. znam da ste čuli, ali mi je You can jump nešto on this to rekao kill 'em? What? što ne bi trebao da kažem. Like mushrooms. Kako se dovožu? I don't think City Hall approved these construction sites. Igor Brown, hoćeš da budeš drugar moj, nećeš? Ajmo ovog da uzmemo.
Šta znam, za početak nije dosadna, ono, avanturistička. Ovo je vjerovatno postoje staze gdje su... Ma jebe mi se zove. Vjerojatno postoje druge staze, ovo je vjerojatno prva iz ove sobe da se pobegne. To wall jump, jump towards the wall, then jump away once you hit it. I used to be able to do these. What now? Aha. Sad smo Prince of Persia. Ajde ve skači. A, majmune. Znaš kada ću ja ovo da uradim? Nikad. Opa, evo ga. Evo mi još drugara. A mogu tamo? Ekstra mogu. Dobio sam pehar da sam glup. Znaš što kaže, glup si za medalje, sad ja imam medalju. Ovo imam još dva prijatelja, gdje ste bre? Ne! I šta sad? Kako sam sad ovako veliki? A da, vjerovatno bi trebalo da bude veliki. Koći. Hvala Bogu da ja ovo pređem. Ne! Ne! Da li je moguće sam promašio ovo? Znači ja ne verujem. Ne, ne, ne. Ja se glupiram, a imam double jump. He's got an IQ of 2 and takes 3 to grab. Mrš. Ovog sam na traileru vidio kako treba da se ubije. Tako da znam foru. Znam džoku. Nemoj molim. Jebote šta ga ih ovih malih. Gledaj bi. Pazi, imam double jump, a ja skačem po jadu. Ajde, ajde. Nemoj molim te. Ne, prc. Jebi se, majke ti ga staje, znači... Znači, dvomislim da polonim 100. Ili da obrišem igricu, jeftinije mi je da obrišem igricu, ali neću, sviđa mi se ovako 2D platforma. Što ovaj majmun težak. Crko da Bog da. Alo, majmune.
Viš nikad ne dođe tamo do kraja. Majmune. Evo, prešli smo ga. Aha, verovatno desno. Well, if you pay peanuts, you get monkeys. Šta? Da sam izginuo gore? Ništa ljudi, to je bio prvi glavni i prvi utisak ove igrice. World Gone jebem li ga, pisat će u opisu. Hvala vam puno na gledanju i još jednom da kažem da će biti češće ovakvih klipova, znači kad čisto dopunski klipovi ovih sitnih igrica vidim da ih svi vole, znači vole ono tipa instaliraju i piče i nisu zahtjevne za neke računare ako su slabiji, tako da će ovo biti malo češće. To je to, hvala vam na gledanju, pa se vidimo.